Siswa karma punika. Raja Dasepati Bang Suda Arwa Kemara ingkang tujuanipun isuna upasuna puniki wantah jaga ngawasoyan punika kariyalogani menika sanena awenan punika syarat pisan wiatipun isuna upasuna punika ing ananging asa punika irika ucapin dunung Weaki kelintang panggoh pisan punika ipun ide sudah upasuna punika namun dapur das-dasan punika kasap punika ingin papanipun padut ida bertaruh mitayang punika ipun ide sudah upasuna warga negara nama ikan sudah upasuna panjang. Api ngulamunin pisan. Silakan praktek tari maju lagi sedikit. Nih, maju lagi sedikit. Duinya ada di depan. Silakan maju persis di depan langsung. Persis di atas di depan lampu. Kalau dewan ini bisa melihat dengan baik. Agak selatan makanya di selatan mundur. Yang di timur mundur ke timur, yang di selatan mundur ke selatan, yang di barat mundur ke barat. Utamanya nih punika ring barah maluka jadi dong para widadari punika maring kayangan sekali sana mana seri sempol komang ciano ranat peta pajagalu arti kelintang ulangun pisan adi anden ku kita para sama para widadari nah kang wang mone malu ngelela ulangun nah ane jani nutut ingat adi aja macam para widadari ane jeket dong sing adun yang kana dewa ne adi pajang ya nama kana Rio wejeli rodi lo nama Tugu nata napa siring Yade nasa sore akan dari mana ni jenis tapi ni warna nurahan bapur ni jenis dewa pinagong kosan bapur ni macam ngerusakan ya apanya nih isuno upeno rayu dewa jening wendo nanti lu tamu sani dados dutan ide yang berama orang res punika kemaraya modo pun isuno beli upasuna beli lesuang kita pagi pacar sanggup nyanggup tekenen di akon beli kurana yan mangarno kedari ngomongnya suut dadene ngomong mendapur lan mesin apa nanti ini sapunika kewendon dan diatur nama malih punika kemaraya gedak itu di upasuna beli upasuna di
lesuang beli tapan beli ni tiang di lo tama beli tiang nyak dari guru rabin beli ni beli oh mangkano hari yang mangkano kan nyak tiang sebut beli ke adik kalau madapo mencoba saja yang beli tak sanggup seperti asa punika kewetan ibu ni isuno araris punika ipun sareng kalih punika pasematonan kemarin punika araris punika ipun repat mengarah